Difu Chepong Sajir along Loke Tega Thare Asami at Mapan Karcho. Kanjas Dikom Abitung Atum Mapan Lakno along Kaprek Aperang Keatum Karjudun. HDB Sports Association Atumben Village League Football Championship ke padopon Japan Kachisi. Kardom Nili Karbi Birda Thanbang Sami Sonaris Rohangpi Non-Arjutha Birdang Donpen Pining Aningkan Metric Higher Secondary College University Engineer Lapen Dr. Satlang Ki Undun Athare Asami Etumapan Jakhong Inkora Ketom Arni Chepong Sajir Patua Klamalong Archupon Chepong Sajir Village Development Committee Pen Kepado Karcho Amai along Chepong Sajir Arong Angbong Dr. Kimancheng Padma Shri Ronghangpi BSc Home Science ke Un Cheng Jarlin Kropi Lapen Metric Higher Secondary College University Ki Un Athare Asami Abutungapan Chopha Aluhiatum Arju Bonsi Lam Ketan Aning Parungpon Development Committee Amepu Hemchandro Teronsi Karchomai Charipon Alohi Sarpi Difu Poultry Farm Manager Hongbari Ingtipi Manpeng Alohi Difu Golf College at Thanbang Bernard Rongpar Thanbang Pi Larin Taropi Kabin Teronpi Lapen Chepong Sajir Arong Asarthe Ram Teron Hampang Klembang Mate EM Barim Sona Sing Terang Atung Karbi Athare Asami Etumapan Lamthan Si Aning Parumpon Rinti Chepong Sajir Arong Asarpi Mar Lapen Asami Atum Lunkan Paklang Pensi Karchua Jainek Alon Pon Chepong Sajir Arong Angbong Tokbor Satlang Kiminai Abang Fu Abang Piat Mapanta Nong E Pajirpon Karchua Maya Long Pachiton Dunpen Adap Apor Klimsomar Angbong Arjan Kihi Kachipate Hai Huita Padupon Maike Pa Lamte Committee Akon Chunbang Lokina Teronsi Pachitakpon MB hasil kai mom no kidung university kidung gantung no daksi kidung no je datang de aku MPhil teacher dile mani PhD mani dungi arts tungi la doctor tuki hinai ramat singela ansu se mani baje student phanaman itom pen bitum mani thanto no je chardina je azar no mani science no commerce or arts no mani civil sinang ko pen ipai puhani san padinang ko ya khai pan advice sabang de je ili tum anu tinta log thek noi sumar akia po ba sakuri klender tum istame student tum istame Karbi society kha anutina responsibility dolada anutina hin mena amena capacity pen sitame kachirap tum kaching hon dum ke advice dum dovek nei lada ke thekire ke inking ke chapala no ke chapatu alama an ge chirap tu nei chethanu nei ke thek an sitame chethanu nei ke thekire ke chapatu bang chokche la hello nei Non Kevang Arni Mateni Painkora Pli Arni Delhi Rongsopi Jantar Mantar along Article 244A Aparman Dharna Mate Kachesong Angtek Kachepaklang Damji Apan Kanchas Dikoma Bitungatum Dambom Law Jakhong ni Painkora Pli Arni Delhi Rongsopi Jantar Mantar along Article 244A Aparman Kachesong Angtek Kachepaklang Damji Pura Karbi Anglong Pen Kanchas Dikoma Song Abitung Pen Delhi An Apan Barlo Bangso Alam Kachethang Klub Ajok Pini Jakhong ni Pai Inkora Ketom Arni Lucknow along Pen Kaprek a reporter Mate Pherangke Atum Kanchas Dikoma Bitung Atuma Pan Train Arlo along Karjudun Pen Lamte Patinidun मैं प्रेसिडेंट कार्बी आंगलोंग एनसीएल ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग अभी 32 ईयर से मांग कर रहा है भारत संविधान का 244 क से हम लोग मांग रहा है जो संवैधानिक है हम लोग गणतांत्रिक और शांतिपूर्ण से हम लोग मांग कर रहा है लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं हुआ इसलिए ये बहुत आप लोग के लिए अफसोस है ये ट्राइबल लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट है क्योंकि हम लोग का मांग पूरा संवैधानिक है ये हम लोग असम से अलग नहीं है और हम लोग ये कोई धर्म जाति ये भेद के लिए नहीं अलग के लिए नहीं हम लोग का जो संवैधानिक दिया है हम लोग का डेवलपमेंट के लिए दिया है उस डेवलपमेंट हम लोग चाहिए इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं और मांग कर रहेगा जब तक हम लोग जिंदा रहेगा तब तक मांग कर रहेगा आर्टिकल 244 में लिखा हुआ है ये 1969 से लिखा हुआ है
कि कार्बी आंगलों और उत्तर खासा दोनों पहाड़िया जिला असम का ये दोनों मिला के ऑटोनोमस स्टेट बना सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। Sir Bijoy Bey and President of Karbi Citizens Association. We have been fighting for last 32 years for statehood, that is autonomous state that inserted in the constitution of India that we have been depriving from those years, but the government of India does not take any response in our demands. We are going to fight and struggle until and unless our demands were not fulfilled. And it is very unfortunate to say that even though the central ministers and the home minister were said that they are going to create autonomous state in the state of Assam, that is state within state, before the MLA election, but their commitment were not fulfilled till now. So we again ask the central government to fulfill our demand and fulfill their commitment as possible, as soon as possible. For Article 244A is the constitutional insertion that within the state of Assam, that is that the autonomous state can be created within the state of Assam, that in the two hill districts, that is Karbi Anglong and North Qatar Hill. HDP Sports Association atum pen chipatir pipon si kewang jipai pai achiklo nipai isi arni pen village league football championship ke pado ponji aphan kachisik pon labangso village league HDP Sports Association ke parlo angkang ato football championship chipate dun longji pusi pachini pon HDP Sports Association amaipu Philip Teron chunbang kamar tiso atum japon si jakong ingkora ke thom arni pen kapatu aklam along langpon lapen ke patu aklam ko PPC ke klempon nangji langma bangso puthak chingwai chingsai pon labangso mai ka chingwai along ka chitong dun rat cyclen bang rup sing kro dhan sing timung chandra timung JE Hamson terang pen chenglok ke theki dingatum chitong dun non malum so porphan dihina pharman birtamo ington pon iksinang Assam Professional Academy. Admission going on in Assam Professional Academy for the session 2017. Civil Engineering and Automobile Engineering. BBA, BCA, MSW, Hardware and Software. BA, MA in Physical Education. BSc, MSc in Environmental Science. BA in NGO Management and LLM. Assam Professional Academy, Bora Service Quality 7. Phone number 9508 207595, or you can also contact in 9854236557. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Cut News Channel ahin penangit tunghanang wan pila Attracto the Talent Show. The artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang itong labang so show long interested lote ladak screen long kipi a number along nang itong humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajang tu tharmit aduk thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina Mopi Puthot Birtalo Wangtulo Karbi Cultural Society Pen Kachari Pon KYF Journal Festival Ruptalin Karchojia Puthak RD Dojot Pen Kaching Pon Abirta Cut News Channel Appearance Pen Birta Nangpale Karbi Cultural Society Pen Kachari Pon KYF Journal Festival Asona Sona Kitsu Angbong Pen Aningkan Wang Nang talon bom pen pining an Ruptalin Aningkan Anlo Ruptalin Karcho Ponjiapan Asai Ahawar tinatuma pan sitami misen pen ningarong aje chipi pon nangji pusi chingwai pon KCS TRP Maipu Chandra Singh Kro pen kachari pon mailong mayalam the konjon bang mati XEM Vidasing Rong Pipensi jai pon lo sports bang khela ni bage tumban anong pathi pon ko national sports Karbi national sports ke kulo podade ambi patulo Mayalong Journal Committee atum ke claim kedam nangje puthak chingwai pon Thongkebra Pli Angdeng All Assam Taekwondo Association Ahin Pen Non Kebangji Jakong Nipai Inkora Troxy Arni Pen Nipai Inkora Sirkep Arni Aparman Tinsukia Taekwondo Association Ahin Pen Chipatir Piponsi Tinsukia Kachojan Patua Klam along Kachipate Asai Kereng Pon along Karbi Anglong
Taekwondo Association ahin penta kachipate dunjiapan chisik chedang pontang lopusi birta longdun. Karbi Anglong District Taekwondo Association ahin penta labang sukabatwa long kachapati dun Japan chisik chedang pon bomlo. Non kevang jija kong ni paying korapli arni dipupen kebar Japan birta pachinipon. Labang sukabatwa long kachapati dun Japan senior boys girls lapen junior boys girls tumapan an ingway pon tanglo. Karbi Anglong District pen kachetoy dunji abang pu kadogo bang Trainer Cap and Dubusi, Karbi Anglong District Taekwondo Association Mai pu Agustin Kram Salapen Taekwondo Athan Bang Kamsing an siya tumpen birta ng pachinidun. Nilitum la Taekwondo All Assam Taekwondo Association cepate doji Tinsukia lo ingdeng thong kerapti an piningan ke detang lo masih ladar nilitum Karbi Anglong pen mati nilitum somarpan kaji toy dunia fansin nilitum nakabori lo la si Karbi Anglong District koson si nongme ke wani ma fansin nilitum tanon la tarik ko rapo ajo bar po tarik ko rapo ajo bar det pen de tarik thong kepan jut po nasi Karbi Anglong arat mate Karbi Anglong District arat fansin di chuning riji je la bang krina kep do kawe patu dami la bang krina kep anta akhir jumi ke hang pije fansin ini Karbi Anglong District arat fansin di chuning riji lo mana cu tentang 2016 ani kata ni tentang Karbi Anglong Taekwondo pen ni student pen chuning ta bahani amne national patu no ase peneng ta mana kya ji fan mana सबसे माने नि बांग थम के नेशनल पाथु लइन बिपिया सेनि माथाल ला बांखरे ना के बांग बंग पे के ना का नंदी हिन कमा थाब न तेला मेडेल बांग लं थाइ लस मेडेल बांग लं थाइ थिस तमे ला बांग के ना के माने बांग के ना के आंग बंग कोच मैनेजर के कोच के नीला मैनेजर न दर्शन दास दो ला पेन के 60 के बांग के प्लेयर ला 60 नंग मं पेन बांग के बाकी हाई से माने चिफिल Pinia birta bangkela pon sikang tonik lo langi bom thakat news channel to me thakme kurang tu.